Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Motho madume tla re diale. Tokololo ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC yo gape le ntona ya motlakase Ngaka Kgosientsho Ramokgopa a re komiti tsene kopano ya yone ya sešeng e tsepamisitse mogopolo mo manong a go tsosolosa ikonomi. A re ditherisano tsa NEC di tlhagisitse kwa setlhoeng dikgwetlho di le mmalwa tsa loago le ikonomi tse di lebaneng Aforika Borwa tse di akaretsang botlhokatiro ga bašwa, lehuma le kgaolo ya tlamelo ya motlakase e tsweletseng. The NEC discussions focus on a set of immediate and medium-term interventions aimed at addressing economic stagnation whilst advancing structural transformation. Key considerations include, amongst others, the following. The first is to rebuild the productive economy. The NEC engagements reaffirm the centrality of industrialization, localization, and value chain development. It recognized the need to support labor-intensive sectors such as agriculture, manufacturing, and construction. It called for enhanced support to township and rural enterprises, cooperatives, and SMMEs as engines of inclusive growth. Secondly, the need to accelerate infrastructure investment. The NEC noted the slow pace of infrastructure rollout and urged for decisive action to unlock project pipelines, streamline procurement processes, and fast-track catalytic investments, particularly in the areas of energy, logistics, water, and sanitation. Tona ya Science le Technology Professor Blade Nzimande a re go tlhokega gore go netefadiwe fa bašwa ba le bantsi ba fitlhelela dithuto tsa mathematics le science tebang le go fokotsa botlhokatiro. O ne a bua kwa tiragalong ya go thankgolola beke ya bosetšhaba ya science kwa Tshwane University of Technology kwa Pretoria. In the immediate term, these interventions that we are making are aimed at increasing the number of learners with higher pass rates in maths and science, and to ensure that more and more young black children, even those who reside in the most inaccessible parts of our country, are empowered with the confidence and competencies to take up careers in science. Mapodisi kwa Mpumalanga a tlhomamisitse fa go tshwerwe barafi ba feta 450 kwa moepong wa gauta wa Sheba kwa Barberton. Dipego tsa go sa le gale di begile fa go tshwerwe barafi ba feta 1,000 mo letsholong la Vala Umkoti Maabane. Moepo wa Sheba ke karolo ya Barberton o santseng o dira. Mapodisi a re go supilwe barafi ba ka nna 1,000 kwa tlase ga lefatshe mme ba bangwe ba titse go tshwarwa ka go tsenelela kwa boteng-teng. Le fa go ntse jalo, mapodisi a rulaganya go boela kwa tlase ga lefatshe. Kgabagare barafi ba ba tshwerweng ba bontsi e leng baditšhaba ba ba senang ditlankana tse di maleba ba sekasekiwa kwa diteišeneng tse di farologaneng tsa mapodisi. Ba solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya go rafa le go tlola molao wa bofudugedi. Kgaisano ya Moketsi Mountain Bike kwa Kudus Valley gaufi le Motšatšislof kwa Limpopo e ngoketse batshameki ba mabelo a dibaesekele ba le 100 go tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa naga. Ba tsaya karolo ba dingwaga tse di farologaneng ba nnile le seabe mo dikarolong tse di farologaneng tsa lebelo leno. Phadišano ya dibaesekele ya Moketsi ke nngwe ya mabelo a go tsenelwa ke magologolo a barati ba mabelo a go ralala le naga. Ba be ba phenkgišanela mabelong a menabo ya go akaretša dikilomitara tše 70, 50 le 15 fao a tsenetšwego ke batho ba mabokgoni a go fapafapana. Ditsejana tša gona di akaretša meboto le mebotwana ka polaseng ya temo le ya diphoofolo go tšweletša mabokgoni a dibapadi. So what drew me to this race, I've never been to this part of the world, and yeah, it's really a beautiful part of South Africa. It was beautiful. It was well marked. It was nice flats and elevation and a beautiful area, nature reserve. I loved it. It was really good. Barulaganyi le bao ba thegago lebelo le ba tšweleditšwe go thabišwa ke ka fao batho ba kgathilego tema ka bontši.
As part of ZZ2 social responsibility, we felt we needed to give something back to the community. So we decided if we have this event, it's an event where you can come along, you can ride, you can bring your family. 10 million children in South Africa that walk to school every single day. And what a bicycle does is it allows them to get to school quicker and without expending so much energy. Ge dibapadi di tshela mothaladi wa mafelelo go ruma lebelo le ba amogetswe ka legoa le lethabo ke babogedi nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mooketsi. Puso ya Free State e betse thoko diranta di le dimilione di le 18 tebang le motlo wa setso sa Afrika o itsegeng ka Makhufe. Profense e itsisitse fa go ka se nne le tendera e rebolwang mme tiragalo eo e tla tsamaisiwa ke Lefapha la Metshameko, Botakisetso le Boitapoloso kwa profenseng eo. Makhufe e tsusuluditswe mme mokhuduthamaga wa tsa metshameko, botaki le setso Zanele Sifuba a re Makhufe e tla boa e le tiragalo e fetotsweng e tla tsepamisang mogopolo mo go tlhabololeng le go thea serala sa bataki ba selegae mmogo le go baya Free State jaaka lefelo lwa bojanala. Re beile ditikiti tsa rona re direkisa ka tšhelete e tlase ka baka la gore re tseba gore batho ba na mesebetsi bao ba sebetsang ba gola megolo e menyane so re etsetsa gore batho ba tle ka bongata. Tonakgolo ya Free State Makhwin Letsoa Mathai o ne ikana gore ba tla latela taelo ya puso ya go tlhabolola botaki ba selegae le kgolo ya dikgwebo tse dipotlana. O bolela gore go farologana le dikgwebo tsa private seabe sa puso ke go tlhomamisa gore ikonomi e akaretsa batho botlhe. Mo dingwageng tse pedi tse Makhufe e neng e sa nna teng, mekete e mengwe e mebedi e leng Limo Fest le Khufa Fest e ne ya tsaya sebaka seo. Makhufe e different go tsena tsa di festival tse bang batho ba di etsa ka ra province ya rona gobane rona re etsa ntho e re bitsang talent search, re ya di districting re shebe gona bana ba na le bogodi bo jang, bana be ke buileng ka bona hona jale tsena gore ba tlisa. So government ya empower at the same time. Banna le seabe bangwe ba amogetse go boa ga Makhufe. Without Makhufe, go ntse go didimetse ha tla sheba tsa around Bloemfontein, especially around Bloemfontein. Go ntse go didimetse thata. The creative sector ntse sa kry mmereko e. So now e tla bontsha go tla nna le di opportunities tse tlong go bulega for the creative sector themselves. Re thabila holo ha Makhufe e khutlile ke a tshepa hore economy ya Free State from Mangaung into the Free State itlo phahama hape. Fa na neela molaetsa wa tshegetso leloko la komiti ya palamente la ditirelo tsa loago Zama Sikwebela o ne a gatelela gore go boa ga Makhufe go bontsha gore lephata la botaki ga se metshameko fela mme ke lephata le le tsweletseng ebile le tlhoka tshegetso ya puso. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC mo Bloemfontein. Mo motshamekong o mongwe sa tswang go simolola Sekhukhune United e thulane le TX Galaxy kwa Peter Mokaba Stadium. Mothoetso di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya kamoso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.